انا شكلي كده يا جماعه عملت مشكله كبيره قوي في البيت. انا وبكل حسن نيه فتحت التلاجة كده عشان ادور على اي حاجه اتعشى بيها، فلقيت حتتين لحمه كده مركونين على جنب، فجبت طاسه وحطيت فيها معلقه كده من السمنه البلدي وابتديت ان انا اشوح اللحمه زي ما انتم شايفين. ولما خلاص اللحمه خدت التشويحه التمام ابتديت ان انا اتبلهم بشويه فلفل اسود وشويه ملح، معاهم كمان شويه صغيرين جدا من توابل اللحمه. قلبت ده طبعا كويس جدا مع بعضه، وعايزه اقول لكم الفلفل الاسود مع اللحمه بتبقى حاجه كده تحفه. المهم يا جماعه قطعت لي كمان شويه بصل وابتديت ان انا احطهم على اللحمه وقلبت كل ده مع بعض. ويا ريتكم بجد مكاني وشامين الريحه التحفه لان اللحمه بتعشق البصل. المهم خلينا في اللحمه دلوقتي. انا حطيت كمان شويه من دبس الرمان وشويه ميه وقلبت كل ده مع بعضه. وهنا بقى ممكن نخليها زي ما هي على نار هاديه خالص، وممكن كمان نزود شويه من هريسه الشطه عشان نخليها سبايسي كده وحلو. ويا سلام بقى على شويه بطاطس كده محمرين حطيتها على اللحمه وزودت الميه شويه وسبتها بقى على نار هاديه خالص. وهنا بعد مثلا نص ساعه، هي اصلا اللحمه دي ما بتاخدش وقت خالص لانها ستيك، فيعني يا جماعه كانت دايبه خالص. وانا يا جماعه بعشق قوي اكل اللحمه في العيش البلدي كده، وخدت معاها شويه من البطاطس. وبعد ما خلصت اكل واللحمه كانت خطيره، عايزه اقول لكم ان دي طلعت لحمه بتاعت غدا بكره.